Sini khorangni kok salai pandabo lamjak sogo Angbo tei sini khorang nai tongnai joto lukurongno hasteni bornani khakaham yapharo. sarno obo hingke puilang swngnani musukmani hingke जों chini sungmung o sungmung baino tinini kok salai panda chenglai laibungano nasiknai hingke Tripura sarok Sadin Tripura eba phiyokjaknani mongoi जों chini Tripura sarok silai romnani nangkha bolongko thangnani nangkha aboni yagulo haino hai kha kipilbai kenorok ti tabukbo Tripura sarokni manthai sokrai sannani bagui khorang tisalai tongo dalbidal political platform tui NGOs ni bising tui ba norok tabuk je katal ke khamani Tripura mothani bwkhak tui Tripura sarok ni tabuk thangui tongnani bagui bo manthai important bo samtai chini bagui obosrangni jorao sannani nangmani aborok no nini thani ang saimani musungo tei o sengmungni bising tini panda chenglaian Omongkha जों प्रथम जों protect खालामनानै हिंगाखाय chini puilan dorkar je जों Triprasa thansama ngranaय judi जों thansangui maya हिंगाखाय chini manthai jesapano sanai tongthon abo जों tubui manglak obo जों jokhon chilaibai choba khlaiphrubo je nang kisu khonage saka je Sadin notarni bagaibo जों choba khlaimani जों North East ni juda juda motharok ekota unglaibo जों agi khailena bagi khaika kintu kisu mothani bisingo khoroksan bisingo bokha milungmai kwbangma mothano ekmphana kaisa kuisu karjagui boro alada ungui tongo kai tabuk Tripura hasteo bo chini hasteo जों kwbangma oro regional party tongo national party tongo amtui hai civil society tongo NGOs tongo kintu जों kathai mayani bagui chini dabi no khorang kaisa khlai mayani bagui जों mannani tongma phano maya unglai tongo kai tabuk puilano जों judi chini protect nani nangkha kai prothom जों thansangui chini manthaino जों sannani nangnai kai aboni bisingo जों tabuk ang je sanani musungma hingka kai ang agi silaibai choba khaiphrubo hanola ang khaknani musungya tamni hinba जों tabuk je edise amsaino simi tui judi जों ha khaknani saka hingka kai abokai जों tei khaksa no buino rimani klaio kai aboni bagi in principle ang dirgo 25 bochor bolongo tongui chira khokka silaibai choba khlaika kai ani principle no ang nije no kahumana haiklaio haipano tini jara chini hano khagui haste slamnani hintonai ang aboni kuno dino birut khlaiya agibo khlaia tabubo khaiglak eban thinango ba ang khaiglaiklak abo bo chamani no bongni ade demand bo tamni hinba जों sara Tripura o hasteo जों borok kisaui thangka judi abo phano kaisa has khagui kaisa haste slama khakai जों aro full power manane hnai जों oneke wansuglaio kintu ani wansugma kai borok bai tei kisa phermani ba ebong obo phermani kai mo je chini autonomous district council ni phatarbo chini laibuma kwbangma klaijak tongo Rajbari hai jemon Nirmohor hingkai Matarbari Chododebta omtui hai kwbangma mukumu chini tongo kabo chini hasteni phataro klai thangana hingka kai aboni bagui no ang ni kok wngkha जों tabuk puilano ADC elakano जों phan krakma khaiglainai hingka kai tei state bo जों phan krakma ungnai hingka kai duita jaga no jahate chini borok protect ungui tongmanani bagui no जों tabuk ADC elakano phan krak khaiui empowerment duoi aro police prosason tai nini land revenue department kai direct fund omor no tubui जों krakma khainai tai 88 ni je accord 1993 23 August jongmani a chuktini tui inner line permit bo ADC elaka judi dikhangkai ba motamoti ontoto chini jeta compact elaka Triprasa compact elaka no hingka kai जों protect khai manani hinui जों bisas khlaio hingka kai tei kaisa kok wngkha tabuk जों jotono dabi kaisa no sanlaio inner line permit prai jotono sanlaio kintu जों khorang kaisa kai Delhi o thangui saimannaiya bobo group kaisa eko group kaisa amtui kai thanglaio kai जों joto group no ek khai jodi thangkha hingka kai ungui mano aboni example bo tongo nadi tini Manipur o aroni opposition party ruling party borok kwthalai Delhi o thangmani pore ebong assembly o borok resolution pass khlaiui thangmani yagulo borok tini inner line permit nung thangkha thanai 1 tarik January ni simi aro inner line permit chalungkha aro tabuk CA bo tai implement ungmaliya hingkai bong aro tai phatani borok bo habui manliya kai जोंबो chini oro जों party jeseban khaiton
जों तिप्रासा कमन बागै तो तिप्रासा पार्टी खायाब्ले चिन तिप्रासा मो थांना चिन गाकाय काय ताबो ग्रमनि रुलिं पार्टी ओ जारो तंनाय बरनि गोबां मा अंको तंगो अन्तत आं जेता सानानि मुसुमान गाकाय अर बुनि दफानि बरगले जेसमान उं तंथन अन्तत चिनि जारा एमएलए मिनिस्टार जेसा पार्टीनि फानंथन बरक बिसिंगो तै खायफानो जुदि थानसा खलायै कक्साबलायै थाङै दिलु थाङै सायमानै खाय गाकाय अन्तत जोंबो किसु बुइमान मान हाय जोंबो मान खामो होने आं फुइतो साता दा अबनि लगे लगे आं तेगेसे सोंनानि मुसुं माने इंके नों तो सालसा सिलाइनि सबानो फैदु ख्लायनाय बरक ताबुक तो नग दंग बा निनि अर्गानाइजेशननि बिसिंति मथानि बिसिंति सिलाइनि यागुलो सिलाइनि सबानि यागुलो ताबुक तेगेसे सबाति नों तिब्रा सारंनि मानथाय सकथाय सानाय दं इंके सिलाइनियाव सबानले नों बुसु जत्तै फैदु खाय ताबुक बयदा आबो काहाम न चिनि मानथाय मानानि बागै आ लेभेल दैबो जों सबा ख्लायना नांगौ बतिखे नों ताखवान सगै दं बबहाय नों हिरकम दं सिलाइनि सबाबो आबो डेमोक्रेटिक सबानो हिनिमानो तामनि हिनबा जों जे ताबुक एक जरा काइसो जों वानसुका इंडिया वो जेता डेमोक्रेटिक जेता सिस्टेम तंमाने ओ डेमोक्रेटिक सिस्टेमो चिनि बरक जों तै बानचिगला काहिनै तै मोथां मांगला काहिनै न जों सिलाइ रमाने गाय जों आफुर सिलाइ रम खामते हिनै न जे 10 चुक्तिनि परेबो जों कुनु मानलिया सुरु 3टा सीट सिमसे मानसो काय हायुंगो बिबन जेमन इस्टिमुर आं जखन 1996 ना सरि 97 जखन आं कव जेनेबा थांफुरता सुइजारलेण्ड जातिसंघ थांफुर आरो इस्टिमुरनि बररक मानिरक रिरकसे फालितं बंनि दफानि रिरक न किन्तु इस्टिमुर काइसा आफ्रो अमते खाइबिं कय तंनाय रकसे बंनि 600 जन आसे टोटेल आं बंनि बाय ताबुक जे आरो ने एंक प्रेसिडेंट मिस्टर रामा सत्तुबा आना कबागे ब फोटो बुमानि तंगो बताबा आरो ने प्रेसिडेंट एंकाय आफ्रो बंनि जत 600 से सिलाइ तिना आबनि बिसिम सिलाइ काहाम करे पेटवा सिलाइ ब तंगो राइफेल तंगो का काल्टिस रक आमतिरक मां एकेबो तंगो बंनि हिंसाव आमते खायनाय किन्तु आन्तर्जातिक सम्प्रदाय इंटरनेशनल कम्युनिटी बरना सापोर्ट खायमानि बागै बरक इंडिपेंडेंट मानखा এবং रेफरेंडम खायै बरक 97.6% बरक आरो भोट दिखा बरक इंडिपेंडेंट बागै किन्तु चिनि तिरफ्रा तो आबो जों खालाय मानलिया जोंबो थांमानि न इंटरनेशनल कम्युनिटी न जों साका के बिभिन्न कम्युनिटी बरक जों सापोर्ट खालायका ताहायफानो जों आजराबो चिनि अरो जों किसावै थांमानि बागै के चिनि बरकबो थानसा उङै मालिया राजनैतिक बायसे जों थोंजागै दंसो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी बा बिभिन्न पार्टी इंगै जों बागजागतै इंगै थोंजागै दंसो काय आबोनि बागै जों खरां तिसाबो थानसाखै तिसाय मायनि बागै जों सिलाइ बिसिङाव खाय दंफानो जों गय मालिया तामो हिंगाखाय डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट बो नांगो काय एं बलंतै सिलाइ बेसबा खालायखायबो सिनि फान माने क्राक उंगै उंगनायता सिनि मानथायनि बागै जों तेबो इजि उंगै उंगनायता ताबुक लाइ थांजाक कगनो फानो तिगिसा सायमानानि मुसुं माने हिंगांके दफा साबजाकनानि हिंगे एबा चिनि मानथाय सकथाय माननानि हिंगांके थानसां लायना नांगौ होननाय नों जे सामानि फियाबा जेफ्रु नरक सिलाइनि सबा ख्लाय दंफ्रु जों नुगैमान का हासिनि लुकरक मोसाबाय मायुं कथालाया कथालायानि बागै न नरक सिलाइनि जे सबा ख्लाय जे मानथाय जे सानथाय दं माने आबरक सुबुं सगै नरक नेमांनो सुबुं मालिया ना हाय मा दं तामुय कथाय मानलिया कथालायनानि बागै तामो तामो लामा फियक जाक दं माने फियाबा नरक आवानो मुख थांगो तुइ मानलिया बाहाय किसा लाइ थांजाक